I te wāhanga takitahi a ngā tāne i te rānei i papatua no te kaumātua ki te taiohi arā ko Eru Linden tērā kia Kyle Butters i kirikiri roa i te whakatātai tēnehi Māori kua eke nei ki tōna tau e 88. Hanei rā te pūrongo a Pōtaka Maipi. Ko te taitara tuawaru a Eru Linden e aru nei. I te tau 2011 te wā whakamutunga i riro i a te toa o te taitara tāne Māori. Ko te hiringa me te manawa nui o Linden, māna te tukinga hei tātaki. Tino hari ko te ngākau, no te mea rohoki te wā i tūtuki au i tēnei tonamana, no reira i tēnei rā ko toa au anō, no reira hari ko te ngākau. I toa Linden e rua ngā wāhanga ki te kore. Engari kei reira te whawhai o te whetū mai angi. Very good game. Kyle almost came back after being 5-love down and a match point down and came back to 5-4. So he still had it there, you know. But congratulations to Eru because he'd done the homework to go out and take the title. You don't get it by just laying around and sitting. But so congratulations once again to Eru, and we wish Kyle all the best for his future going to America to further his tennis and his education. Ko te marohirohi o te toa tēnehi Māori i roto i te hōtoke, ka pua wai i roto i te raumati. I tēnei tau, i tino kahau ki te whakakaha i aku i oku tinana, o manga roa, no reira i tino kahau te tinana i tēnei tau. He rā anō mo te toa o te tau kua hipa. Ki te au ia Kyle, ia tau i tēnei tonamana, kei te hari koa au no te mea i whiwhi ia te tahi karahipi ki Amerika, no reira te tūmanako ka haere ia ki kora, whiwhi te tahi tohu me te kiki ngā tau o ngā Amerikana ki reira. Me te kai kā o te toa ki te whakaero i tōna ingoa ki te whakataitai, moa ke tonu atu. Also the good that Eru can come back and claim his 8th title. And he was talking to me after the final and I said, what's the record? And I said, Barry Smith holds 11 titles, open men's singles, so you've got a challenge to get 3 more. Ka hiki tonu ngā kai tākoro i te mana o te tēnehi Māori. Pōtaka Maipi, te karere.